Dobro jutro ekipa. Evo ga. Full brmod. Kapicu sam našao. I za uho zebe kaj. Dobro, zebe mi i za glavu. Ali kapica to rješava. Ovak nije pretjerana zima, ali velim za uši je definitivno. Čak i za prste malo. Opa, koliko vidim, maknuli su ograde. Kaj znači, novo igralište je gotovo. A na novom igralištu tam, skroz desno, se nalazi zipline za klince. Nadam se da nema, u stvari kaj se mogu nadati. Već vidim kad budu pod parom kak se budu jako veliki klinci tu spuštali. Ali nema veze. Koliko vidim izdrživo je, vjerojatno će njihovu težinu izdržati. Ali izgleda jako lijepo. Sad samo trava treba narasti, to je to. Ajde, dobro jutro ekipa.